Sport Point ku bafana nyabo b'imikino. Sport Point. Urashaka kumenya amakuru y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya kabiri? Urashaka kwirebera impano z'abana bakiri batoya? Nta handi wabisanga ni kuri Screen TV. Ikiganiro ni Sport Point. Murakaza neza. Murakaza neza abakunzi ba Screen TV. Iki ni ikiganiro Sport Point. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ikaba yatangiye umwiherero wayo kuri uyu wa gatanu, aho iri kwitegura ikipe nka Mali ndetse na Kenya iyobowe n'umutoza wayo Mukuru Mashami Vincent. Ikaba yawinjiranyemo n'abasore 31, harimo abanyezamu 4, ab'inyuma 8, abo hagati 11 n'abatahizamu 8, ariko abo batahizamu bakaba batabonetsemo Jacques Tuyisenge ndetse na Kagere Medi. Nk'uko twabibijeje kujya tubakurikiranira amakuru y'icyiciro cya kabiri hano mu Rwanda, ku munsi w'ejo bazakina, ubwo bazaba bakina umunsi wa kabiri wa shampiyona yabo. Mu itsinda A, Vision FC izahura na Esperance bakinire ku Mumena ku isaha y'isa 8, Amagaju azakira Nyagatare ku isaha y'isa 8 bakinire i Nyagisenyi, Impesa FC izakira Nyanza bakinire Kankigali ku isaha y'isa 8, naho ku cyumweru Sunrise izakira Rwamagana ku isaha y'isa 8 bakinire Nyagatare, izakira Miroplaste bakinire ku Mumena ku isaha y'isa 8, Kirehe izakira Rugende bakinire Ingoma ku isaha y'isa 8. Si ibyo gusa kuko no mu itsinda B bazakina ku munsi w'ejo, aho Giti Kinyoni izaba yakira Heroes ku isaha y'isa 8 mu Nzove ku isaha y'isa 8 nanone, kandi UR izaba ikina n'Intare bakinire ku Kicukiro. Dimanche ariho ku cyumweru United Stars izakira The Winners mu Kabagari ku isaha y'isa 8, Interforce izakira AS Muhanga ku isaha y'isa 9 n'igice ku Kicukiro, aho uwo mukino uzaba wabanjirijwe n'uwa Asporo ihura na Gasabo ku isaha y'isa 7 ku Kicukiro. Dukomeje kandi mu Bwongereza, umutoza David Moyes yuzaga imikino ye 1000 mu ijoro ryakeye. Sir Alex Ferguson nawe yagize icyo atangaza kuri uwo mugabo, avuga ati ni intangarugero rwose ku muntu watangiye umwuga we akawuhera hasi, hanyuma agakora inzira ye cyane, agakora cyane kugeza hejuru cyane. Kandi ikipe y'igihugu y'Ubwongereza yongeye guhamagarwa n'umutoza wayo mukuru Gareth Southgate, ariko akaba yasize abasore 2 ba Manchester United aribo Jadon Sancho ndetse na Jesse Lingard, ariko hakaba hagarutsemo umusore nanone wa Manchester United ariwe Marcus Rashford. Jadon Sancho we kuba atahamagawe mu ikipe y'igihugu, abantu benshi byatumye bakomeza kwibaza niba atari kosa kuba yaremeye gukinira ikipe nka Manchester United, nkaho Ruta Matthews, umwe mu bakomantateri bo kuri Sky Sport, yavuze ati ashobora kuba afite amafaranga menshi ariko yinjiza, ariko afite imikino mike. Naho Donny van de Beek n'umugore we Esther batangaje yuko bitegura kwibaruka umwana wabo wa mbere. Naho muri Newcastle, nyuma yaho umutoza Unai Emery ahakaniye ko atazerekeza muri iyo ekipe, bakaba batangiye ibiganiro ndetse byenda kugeza ku iherezo n'umutoza Eddie Howe kugira ngo abe yabasinyira imyaka 2 n'igice. Naho tukiri mu Bwongereza, umutoza Jose Maria dos Santos Mourinho nabemeranya n'abavuga ko Antonio Conte yaba ari umutoza mwiza kuri Spurs. Aravuga ati rwose Spurs yazanye umutoza mwiza, nibyo Antonio Conte, ariko Nuno yari mwiza cyane, ati kuko yakoze akazi gakomeye cyane imyaka hagati y'imyaka 4 n'itanu muri Wales, ntago ari umwaka umwe, nta nubwo ari ukwezi, ariko ubu ngubu Tottenham ifite umutoza mwiza, ariko yari ifite mwiza cyane iri kumwe na Nuno. Naho ku mutoza Antonio Conte, ku mukino we wa mbere yatozaga muri Tottenham Hotspur, byaje kurangira Tottenham iwutsinze ku bitego 3-2 bitoroshye, nyuma y'amakarita 3 yabonetse muri icyo kibuga. Yaje gutangaza ati gutsinda mu gihe gikomeye ni byiza kuri abo bakinnyi ndetse n'iyi kipe, kuko bakeneye kunoza icyizere cyabo. Ubwongereza kandi muribuka ko muri Euro 2020 Ubwongereza
Ubwongereza bwaviriyemo kuri penaliti nyuma y'aho Marcus Rashford, Jadon Sancho ndetse na Bukayo Saka bazirataga nk'abirabura. Hari umugabo waba yarabakoreye irondaruhu abinyujije ku mbuga ze za Facebook. Uwo mugabo akaba yamaze gufungwa ibyumweru 10. Muri Espagne ibinyamakuru birandika ko wigeze kuba umukinnyi w'ikipe ya FC Barcelone ndetse n'ikipe y'igihugu ya Espagne Xavi ashobora kuba umutoza wa FC Barcelone kuri wa gatanu, bikazashyirwa ku mugaragaro mu cyumweru gitaha. Mwakoze cyane kubana natwe muri uyu mwanya. Aya makuru nakagaruka. Shalom.